Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya lagi di Pangandaran. Oke guys. Lagi tengah hari gitu, lagi di Pangandaran. Sini apa jam, Ben? Kemungkinan Ciamis Pangandaran 4 jam jauh bos. Mantap, Bos. Aduh, Mang Epo, gimana pendapat Mang Epo sekarang perjalanan Mang Epo? Puyang, aduh puyang Mang Epo. Aduh yo, Kep, kumaha Kep? Malehoy. Konten ke Kep? Ada konten nggak nih bang? Ah mantap bang. Ini Ya. upload tulis tempo udah diupload teh aya mata vlogger. Curang teh meuli dewe murah geus curang teh aya si pojik. Tuh, di pantai jadi kulit-kulitnya Kep, ke pantai sampai munggahan gitu tah. Dari ka dieu dia jauh. Panas euy di teh. Halo guys, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat duhur. Soma. Aduh guys, ini haridang udah banyak. Pucel aing guys. Aduh. Sedekahnya, Mbak. Oke. Dan. Udah. Ya. Jadi baik. Si Darmadi rebut. Iya Ben, bikin Ben. Ya Ben, bikin Ben. Iya, oke. Mantap. Kartos. Gus. Tenang Gus. Terang Gus. Nyata bahasa banget. Pantai lah tuh cinematik atuh. Pantai. Dulu cinematik. Gimana tuh? Bumerang gitu ya nyaho. Gimana? Udah cinematik. Panas pisan Ben. Di mana ayo dah? Di Pangandaran Ben. Gitu. Oh my god. Kita di mana ini? Iya konten naon. Oh my god. Naon lah nu penting mah konten. Aya videona. Tiap minggu ada. Ya gitu lah. Jangan lupa like, komen lah tuh. Tasok jangan lupa kumaha. Jangan lupa like, komen dan subrek. Ade Aji Kurnia. Iya mah lain nih Pak Kudia channel nih. Kudia channel. Kudia channel. Jangan lupa subrek. Aduh. Panas bray. Ngojay mah Ben? Hah? Jung, ngojay mah jung. Jung. Untuk dilakene da jam 3. Si Edot jam berapa itu? Arek mah terputih. Maghrib ya maghrib. Maghrib. Itu bakal salah. Jam 1-an atuh Pak. Maghribnya po. Maghrib. Wae ngojay mah Pak. Ayo ngojay Pak. Tadi mau kalau keluar kuir. Lamun naik ke kota. Ai sukan payan tuh apalan teh teh balok kiri kan kan cai kan kan. Siladut tah. Kalau mah jauh kan kan. Parah tuh. Arek melok ke kiri dah aing mah. Tadi jeung si Wa cai teh. Wah bener teh ka dieu, bener. Nah emang amun naik ka dieu mah ka dieu jalannya Wa. Kan cai teh bisi belok kanan itu cai teh. Ada belok kanan. Oke lah vlog kali ini ya lagi di Pangandaran sekian aja ya buat teman-teman jangan lupa di like di komen dan subscribe Kudia channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.